Loh Sida, loh Dija nih. Yang dini Bapak. Lu pragat ngisi HP dogen gak ini? Tusing ketu Bapak. Nih tiang noleh cat timpale. Meh, adik keren sajan bahasa Bali nih. Aksara Bali sudah dianggo di WhatsApp. Engken tuh carane lo? Bapak ale dogen aplikasinya ada di Play Store. Ajahin laki bapak lo. Bapak dia tuh malu bahasa. Jani orahin tiang. Adi timpale kene kone nyurat aksara Banjar, aksara ne, terus suratnya aji aksaranya. Sen pelih tuh po. Nah, nih mareluung takon lu demen bapak nih ngahan. Kini tuh lo manut ugar-ugar pasang aksara Bali. Yening ada aksara ne kecundo aja aksara je. Aksara ne punika kegentosin dados aksaranya. Nah elingang iluh yening nyurat ento ugar-ugar ini tuah manggo yening rangkepan ne miwah je punika ke surat akruna. Contohnya kruna Banjar ini tuni. Oh gitu. Artinya tulisan tiangnya pelih tuh po. Saja pelih dulu yen raga nyurat lengkara nyen jani itu ada aksarana kecunduk aja aksara je. Aksarana itu tusing kegendosin dadi aksaranya karena lengkarane itu tusing akruna. Nah Jani sudah ngerti? Oh ngerti Jani po. Sukses mau bapak ganteng. Bisa kan lo?